ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu character study somrukna Timothea ti kan ngai thadon ani he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia amasa in Timothea ne na tirku pola le khathon pakhatna bung khat chang ni thu hi lo ngai tha ila rin na a ka fatak tak Timothea ne na pathian kan pa le Krista Isua kan lalpa ne na ta khongai na te za ngai na te rem na te lo omro se lalpa na thu mal somro se amen tirko polana Timothea le khathon na hian adu sakna hi atongkam hi amoyina du em ma rin na a afa tak tak Timothea ne na chuan pathian kan pa le Krista Isua kan lalpa ne na ta khongai na te za ngai na te rem na te om turin adu saka he thu hi le khathon ni ma sela athukal mang hi indu sakna mal in somna tongkam moi takani ti kan hriat masak apoi mo ome Timothea ming omje hi pathian choi moi tu ti na ani a apa hi Greek mi ringlo mi ani a minge ro Bible tarlan ani lo wangin hriata harfu maya Timothea thanlen na le a enkol na konga po hian apa hi alan mu mal lo wangle anu iunike le api loi si hlir an lana wangin apa hi athima deu po ani an ring deu furmai an kho hi Lustra emo derbe emo ani arin ombera Lustra le derbe hi anteu ke khobul loka omania tirko polan Lustra kho a chanchin tha hrilin rong abola juda tele an sa kho chanchin te chu Timothea hian alo mel hriat viu to a pola rong bol na atang hian alo piang thar zita a ring tua ain let zita ani ti korin thon khat na bungli chang som pali le chang som pasari inkara kan mu ani ti chuan anau pantet laya tanga pathian le khabuthiang lim te hi anu le api in na sataka an lo zirtir fo to awangin a khrebel thokhat viewani ome no pangte in pathian thu a hri em mai ani chu pola thu hrila tanga piang tharani wangin pola rong bol na a hian azia pola hnungzui tu te zingami alo ni ta nge ani anun danglam le nget taka wang hian pola po in aring zo ema tharawa afa ang hialina sui thinani pola nen anin tona tanga pola thi thlengin kumsom pasari borvel rin om takin anin zuya pola tho puirin omle akai zaweng turin om tak ani a polan athi don naya hian he Timothea thon khat le thon ni hi zel chunga tanga thonin nasatakin ama pola om tolo hun khovela Timothea hoisen tak le nget takadinga ronga bol the na turin fuina thatin rengin a fui ani pola hian Timothea hi efisi ko ran ho enkol turin atira ana hi pastor anga soi ani thina bishop ti te ponan soi thina pastor na ai ma in a boizok ma ome Hruaitu le pola team ai oa om kopani a zirtir tu na te thuril na te ko ran ho kai hroi na te akop vek mai ani ma hian tharau thing lim le pola khol zal to nun chu alo tlom hle maya chelo ril rupu in ronga bola ngai nat po lo viau ani khangte kha toy te ya Timothea chanchin kanan mu the chin te lo ni le ta sela hetiang hian anuna tanga kan zirtur konga in lotar lang le ila Timothea hi anu le api in theito pin anun kongzo tura du tui takin an zirtira aparing lo mi ni nge yangai Greek mi anina chungin anu le api enkol na thatak ngai sakle du sakna thabera an enkol zi zela wangin mi puitling taka alo chok he aro puya tule fa te veidan dika in vei poimo zia an chanchin hian na satakin min zirtira min fui thar le sela avadu om em adot le chuan
Timothea hian an hun lai khovel mi te ot lo le thing bik an hun lai atun lai lo bik ang alan kha a hre lova dematen khovel an ngai na ta khovel nom chen na te an thlak le lawanga an kalsan lain Timothea anopang berjinga mi chuan Paula chu zui zelin nopang te in efesi ko ran enkol tu lo ni der mayani voina hian Timothea anglo taka ti sa thilin a ruai koi thei miti ang ti ve zel thei ring lo ho le piang thar lo ti aya dang lam na om chuang mi lo ring tu hi a om thei tlatani Timothea nun hi I ento nang tu kina hian anun hian om zia ani zia hi chik thar le ila anun hi demate ain aro pui jok deyani an chan chin te hi ai ngai nom le em ani heng te hi suma le the ani lova ma ni nge nun tha pa in pek na a hlo chu turani apathum na achuan mitin hian kan tharau nun than zel na atan le min ven puya min kai Hruaitu tur Paula anga spiritual mentor kan mamo zia min hriat thartir le sela ma nia ti dante soi dante kal dante kan thiam lo changa min kai Hruaitu tur mentor tha kan mamo a chutiang mirin tlak chu kan mamo vekani Timothea nuna Paula thil ti le ain rol na hian midang ta na khai chuak tu dom kang tu tranpui tu ni tura in pek lui ram poi mo zia min zirtir chuak le sela a hlu le donin ka ria apalina chuan no pangte in Timothea hian Paula thu o in a hnung zin ronga bol ve a arong bol na a hian chou na rang do dal na te ano pan na ngai nep na te har sat na rang ma chon ve a ma se nget takina oma huai takina dinga lalpa thu oi chu atum lian berani a hetiang nun hiani zirlai poimo sermon kal theian ti thin chu Timothea nun hi tukina hian izir thar le don te ang ato bera chuan Timothea ne na tirko Paula le khathon pani na bung khat chang ruk le chang sri thua hian zirtur tam tak a omani chuwangin kakut nga awanga pathian thilpek nang mani om kha chem al turin ka khet pui chi ani pathianin hlauna tharau min pelova thilti the na le mangai na le ril rufel tak nei na tharau min pezok sia ti hi ani avan poimo em ring tu in pathian ne na ta tharau thianglim adon hian chu pathian tharau thianglim ama ami om chu anun suwa zong kang fai turin achak to ka chuwang chuan lalpan chunglamatanga arun chem al zel theina turle ama asul na tho ti akan fai zel theina turata na chuan chem al ain phalangai ni kan ral ain phalangai ani pathianin hlauna tharau min pelova chu hlau turani lo chungleng sawa te khi ente u bon at lova nima sela in pawana mina chom zokani atiang khan lalpan ama arin chan ngam te he chu angai to thinani thilti the na le mangai na le ril rufel tak ni na tharau min pe a hur na tharau sual na tharau khatiang ang chi kha lalpan min pe lo ti chiang takin ta hian min tarlan saka chu chawani lo pathian thilpek talen rang te po hi ane na tang kan dong thina chutiang ang te po chu mang chuak tura fuina hela hian kan mu a gift don chu che chua pui turina fuya hei hi tunlai khovela tan zirlai pui mo tak ani tlat keyboard thiam khuang vok thiam hlarhil thiam zai hruai thiam nima sela chor theilo bekin kong zo manglo enga mo chuan lamte te siama pel hele mai thin te hi kan rama chutiang ang mitalen tak chu kan nga ani latlan ni khu ate po ani atiro u athiam thil nei te hi alang lo hi kan ni fo thina lalpan talen min pek te hi kan mang tangkai lo ama min petu tan hian kan mang tangkai tok lo fo thina ni chuwang chun helaya Paul an Timothea fuina hi kan tan po atangkai in ka ria Christmas kan lo nai tela hun puya te hian
fatu zong te athing pui lum zong te azai khom chi te alam chi te tiang chuan kong rangin lalpan talen min pek ang zela keima ni hi kan pen chu lo chuan pathian tan amal som na le talen dong si in chhor theilovin kan tom tlat ti na ni don ani chuwang chuan zirtur tam tak kan hmun helai hian kanuna hian spiritual mentor nei hi apoimo khop maya mi pa po mei chia po hanin khom ram te thiana tun lai chu itong trai tlem tlat tran han la deuh te iro rial vania kan hat in tia kan hat in fui mol te hian nu pa le nu pa po in khata cheng chung ko te po ni ila kan in tha da chelu tuk tur te hi han in dom ka na han in fui thar te hi kan ngai thina chutiang angatan chuan thian tha le thian tha te po ani spiritual mentor hi kan mamo ani Timothea nun hian he kan zirlai tang hianin zirtur tam tak min ron chop chu sakle ta wen a hian kan ta na ti tur chu a khoi lai khange katan hlok na tur a eng lai hinge katan tangkai phak ve ang a eng lai hinge ka chhor tangkai ve don ti in ei tur lo da pila kan hlok pui ngei po ka be sei ani lalpan athu kan zatan mal somro se amen itong tayang lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian character study somrukna Timothea chanchin atangin kan lo zirzo le ta khongai takin kan thei tok tlem te hi kan tan mal som la kan nun kong vena hian he thu cha manghen min hruai ngi leng che min chandam tu kan lalpa isu Krista mingin inne na kan ron di le amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen nuam le vek ule